یہ کت ونس پہ ساری تیار یت معاملس مز درخواست ترا شامت امیک معنی گو پور گام ایکسپٹ آز کران کہ یہ ہوت بد عقیدگی کلم کرو میں کوتا کال برو حسس مز روزو یتھ دپیو شاید یہ مائی محبت یہ روز ہمیشہ اللہ تعالیٰ بوجن ہمیشہ بوجن مائی محبت مگر چونکہ دشمن پن شیطان پن کام کریں سہ روز نوت سہ روز لوب تمس پن کام کریں یتن سہ امن وچان سہ تتنسے خلل یتھ گرس مز امن شیطان أنٛدۍ پٔکۍ پھیران سہ تتھ گرس أنٛدۍ پٔکۍ پھیران یتھ مز لڑائی آسان دپان مے کیا مجبوری توت گژھُن اتے آلریڈی یم اکھ أکۍ سُنٛد دشمن بنٲومٕتۍ اکھ أکۍ سٕنٛدِ خوٗنٕکۍ پیاسا بنیمٕتۍ نہ أمِس چھِ وۄنۍ کٲم أمِس نادانس تتٮ۪ن یہِ دشمنی کرنٕچ ییٚتٮ۪ن امُن چھُ آسان ییٚتٮ۪ن امُن أمِس چھِ کٲم پیٚوان پانہٕ تٔتی کرٕنۍ ہُتٮ۪ن چھنہٕ پتہٕ کٲم أمِس آسان کرٕنۍ کینٛہہ وۄنۍ ووت وارٕ وارٕ ییٚتٮ۪ن تہِ ہیوٚت بد عقیدگی و تعلُم کڑُن خبردار روزو میانو عزیزو چونکہ بہ کر ات پہ کی ات موضوع مزے چونکہ موضوع چلانی ڈال بہ موضوع پن کی بد عقیدگی کیا بلکہ دپو اوتان نعت خان ون تہ انشاءاللہ نعت خانی پہ مان مٹھن ول محبت ول وہ کور گستاخی رسول قلم مگر خبردار روزو گستاخی رسول بین سوئی حسس مز روزو باہوش روزو مگر بے فکر تہ روزو تکیازِ گستاخی رسول بین سوئی گستاخی رسول بین سوئی صلی اللہ علیہ وسلم یمیک میں پتمہ لٹہ تۄہہِ اکھ حدیث وونمُت نِکی چن محفلن میں پٮ۪ٹھ تہِ ووٚن مےٚ یا ییٚتٮ۪ن تہِ چھُ مےٚ واریاہ پھِرِ ووٚنمُت یہِ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ییٚتٮ۪ن گستاخی ہٕنٛز منافقن کۭژاہ علامت چھِ واریاہ علامت کرِ بیان مگر فرمووُکھ کانٛہہ ہیٚکہِ ٲسِتھ کانٛہہ ہیٚکہِ تہِ نہٕ کٲنٛسہِ منٛز ٲسِتھ مگر زٕ علامت چھِ تِم یِم ضروٗری أکِس گستاخی رسولس منٛز آسان زٕ خصلتہٕ چھِ تِمے یِم چھِ کُنہِ تہِ صوٗرتس منٛز آسان یِم تٔمِس شخصس منٛز یُس گستاخی رسول بنہِ نمبر اکھ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ ڈم لوگمُت آسہِ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ ڈم آسہِ لوگمُت یا تہِ آسہِ تمہِ ساتہٕ تٕہٕنٛز موج تٔمِس آسان عیام چلان کٔرۍزیو دیٖزیو تُہۍ میٖڈیاہس یہِ چھُ حدیث پھل بیان کرُن جناب محمد رسول اللہ کٲنٛسہِ آسہِ اعتراض کرُن سُہ یی برونٛہہ کُنتھ مےٚ کر گستاخی رسول سٕنٛز کتھ کٔمۍ سٕنٛز کتھ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یُس نبی صٲبُن گستاخ آسہِ بے ادب آسہِ یہ بنہِ سُے ییٚمِس منٛز کٔژ خصلت آسان واریاہ خصلت آسان مگر زٕ خصلت آسان ضروٗر زٕ خصلت آسان ضروٗر تٔمِس منٛز نمبر اکھ یا تہِ آسہِ سُہ تمہِ ساتہٕ ڈم لوگمُت ماجہِ ہٕنٛدِس رحمس منٛز آسہِ تمہِ ساتہٕ سُہ آمُت ڈم آسہِ تمہِ ساتہٕ لوگمُت ییٚمہِ ساتہٕ سۄ موج آسہِ ہا بیمار تٔمِس آسان ایامہِ ماہوٲری چلان فکری تٔمِس آسان ایامہِ ماہوٲری چلان حیض آسہِ تٔمِس تمہِ ساتہٕ اوسمُت چلان یا تہِ آسہِ یہِ نتہٕ آسہِ یہِ نتہٕ آسہِ سُہ غلط طریٖقہٕ آمُت ماجہِ ہٕنٛدِس رحمس منٛز نتہٕ آسہِ غلط طریٖقس منٛز واریاہ کینٛہہ یا تہِ آسہِ نہٕ شریعتی طور تِمن ہم بستری صحیح گٔمٕژ نتہٕ آسہِ نُطفہِ حرام نتہٕ آسہِ تٔمِس خاتوٗنی غلطی گٔمٕژ سُہ آسہِ تٔمِس پننِس خانٛدار سُنٛد نُطفہٕ یعنی یہِ شخص آسہِ نہٕ پننِس مٲلۍ سُنٛد چھُ بیان کران جناب محمد رسول یُس پاک آسہِ یُس پاک طریٖقہٕ آسہِ ڈم لوگمُت یُس پاک دۄہن منٛز آسہِ ڈم لوگمُت سُہ بنہِ نہٕ گستاخی رسول یاد رکھنا لہذا یِم عاشقِ رسول چھِ مومن چھِ
تم بنائن گۄڈنِچ خوشی یہ تم چھ رٕتۍ پٲٹھۍ دم أسۍ انشاءاللہ أسۍ چھِ رٕتۍ پٲٹھۍ دم لٔگمٕتۍ بیٚیہِ چھِ أسۍ حلحلٕکۍ أسۍ چھِنہٕ حرامٕکۍ یاد رکھنا میری بات أسۍ چھِ فخر اَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ تِکیٛازِ أسۍ چھِ نبی صٲبنِس ناوَس پٮ۪ٹھ مرن وٲلۍ تہٕ مِٹن وٲلۍ انشاءاللہ بہرحال میٛانیو عزیٖزو بہٕ گژھٕ نہٕ وٲتھۍ موضوٗعس کُن تہٕ تُہۍ کیٛاہ چھِو دُنہِچ کتھ کران دُنہِچ کتھ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا وجیف وطالبها کلاب الدنیا وجیف وطالبها کلاب یُس یہ دنیا چھُ یہِ چھُ موٚکُر چیٖز اے مومنو خیال رکھِو تُہۍ ٲسِو پاک یا وَنوس بیٚیِس اندازس منٛز یُس أسۍ اوٚتام بیان اوس کران تُہۍ ٲسِو پاک پٲٹھۍ دم لٔگمٕتۍ تُہۍ ٲسِو پاک مٲلۍ سٕنٛدۍ تہٕ پاک ماجہِ ہٕنٛدۍ تُہۍ ٲسِو پاک لہذا ناپاکس پتہٕ مہ پٔکِو آج چھُ یہِ چیٖز دِوان کانٛہہ چھُ بنان گُستاخِ رسول تٔمِس چھِ صرف دولت حٲصِل کرٕنۍ دولت أتھۍ چھِ بٕتھِ پونٛسہٕ مِلان ژٕ پر ناتھ اَتھ مِلان لیٚکھَے یوت کھٲلِو فیس بُکس تُہۍ وٕنۍ یُس تہِ کانٛہہ ناو تُہۍ کھٲلِو أمِس مِلان زیادٕ لیٚکھٕ یا اَدٕ چھُ یہِ گٮ۪وُن وَنان اَدٕ چھُ ہُہ کران أمِس مِلان نہٕ کومنٹٕس صحیح کومنٹ کینٛہہ کومنٹ پونٛسہٕ رۄپیہِ شہرت میلہِ یِمنٕے یِم گُستاخِ رسوٗل آسان اَتھ کُن مہ گٔژھِو اَتھ چیٖز پتہٕ مہ پٔکِو دٔپِو أسۍ روزو غریٖبٕے پھَکَے کرو برداش مگر زِندٕ تہِ روزو أتھۍ نبی صٲبُن ناو ہٮ۪وان ییٚلہِ مرو سلام علیکہ یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیک بس أسۍ چھِ اَتہِ پٮ۪ٹھ ناز ییٚلہِ أسۍ قبرِ منٛز واتو اَسہِ کَرِ یِہوٚے نبی یاوری قسم بخدا روزِ معاشرس منٛز یِہوٚے نبی کَرِ یاوری اَسہِ کَرِ نہٕ دُنہِکۍ لُکھ اولاد مال جاداد سورُے گژھِ روزِ قبرِ ہیوٚرُے اَسہِ اگر یاور تہٕ خارخاہ چھُ دُنیاہس منٛز تہٕ رسوٗلِ کریٖم قبرِ منٛز تہٕ رسوٗلِ کریٖم تہٕ قیامتُک دۄہ تہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أتھۍ کٔرۍزیو دم گُستاخ اوکُن مہ گٔژھِو تُہۍ مہ بٔنِو کانٛہہ گامہٕ ہے پھلٲنۍ حظ کانٛہہ بنیو وۄنۍ کھولُن فیس بُکس ہُہ کوٚرمُت تُہۍ کیٛازِ بامبران صرف کٔرِو پننِس ایٖمانس رٲچھ حسس منٛز روٗزِو تِکیٛازِ مرنہٕ کِس دمس تام تہٕ مرنہٕ وِزِ تہِ اِنسانس چھُ دُشمن یُس چھُ سُہ گوٚو شیطان یہِ چھُ أمِس آسان کوٗشِش کران بہٕ نِمس ایٖمان ہٮ۪تھ گوٚژھ نہٕ یہِ قبرِ منٛز گژھُن اکھ مومن کینٛہہ اور ییٚمہِ ساتہٕ مرنُک وقت واتان چھُ اَمہِ ساتہٕ چھُ زٕ دُشمن آسان اِنسانس اکھ گوٚو جانُک دُشمن ملکہٕ موت بیٛاکھ گوٚوس ایٖمانُک دُشمن اور اَمہِ ساتہٕ یُس کامیاب گژھِ کامیاب کُس گژھِ اَمہِ ساتہٕ کامیاب گژھِ اَمہِ ساتہٕ سُے ییٚمِس کٲنٛسہِ نِس دامنس تھپھ اَمہِ ساتہٕ گژھن نہٕ سٲری قرآن پرن وٲلۍ یاد تھٲیزیو اَمہِ ساتہٕ گژھن نہٕ سٲری قرآن پرن وٲلۍ کامیاب اَمہِ ساتہٕ گژھن نہٕ سٲری قرآن پرن وٲلۍ کامیاب کیٛازِ یُدِلُ بِہی کثیٖرًا وَیَہدی بِہی کثیٖرًا قرآن پرن وٲلی آسن تِم یِم گُمراہ گژھن قرآن پرن وٲلی آسن تِم یِم ہدایت لبن گوٚو قرآن پرن وولٕے چھُ گُمراہ تہِ گژھان قرآن پرن وولٕے چھُ ہدایتس تھپھ کران ہدایتس منٛز کامیاب گژھان مگر تیٚلہِ کۄس پہچان چھِ تیٚلہِ کۄس زان چھِ یِمن منٛز تی فرماوان ییٚمہِ ساتہٕ تفسیر کبیرُک مصنف ییٚمہِ ساتہٕ أمِس تہِ ووت ییٚمہِ دُنیا منٛز نیرنُک ٹایم ییٚمہِ تفسیر کبیٖر بٔڑ کٲم چھَنہٕ تفسیر کبیٖر چھُنہٕ لیوٚکھمُت أمِس ییٚلہِ ییٚمہِ دُنیا منٛز نیرنُک وقت ووت أمِس آو یِتھَے پٲٹھۍ شیطان بیٚیہِ آوُس ملکہِ موت ملکہِ موتس چھِ پنٕنۍ کٲم سُہ کیٛاہ کرُن روح کرُن اور یُس وۄنۍ شیطان
रूदमस अम सातन ते प्यारान बकर हायमस क्या अम सातन गसी कमजोर जान इस्लाम नमाइसस बनमस ईमान मगर अम सातन त्रेवन नजर पन्निस पेरस त्रेव नजर पेरस को नालो तम करस तत पर दस्तगी तत पर कर दस्तगी क्या सवाल करनस दमस ए वक्त की मुहद्दिसा वक्त की आलिमा मिलता सवाल जवाब खुदा शाकुन दमस खुदा शाकुन दमस मेरी दलील खुदा कुन आज नजर दलील अम तफासिर लिखमित अम हदीस कोट करमित अम किताबन किताब लिखम अमिस गो सवाल बस मे शतन कोर सवाल मे अगर वन खुदा कुन मगर मे कुन आसनस दलील दिन कुन आसनस बहस कर मनाजर करने से। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और Facebook पेज को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है मोहम्मद सबील कादरी। बाकी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।